Il-Prim Ministru Ingliż Theresa May ħabbret elezzjoni bikrija għat-8 ta' Ġunju li ġej. Is-sena li għaddiet il-poplu ta' Renju Unit għażel Brexit. Iżda ftit ġimgħat qabel jibdew in-negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, il-klassi politika tinsab mifruda dwar it-triq il quddiem. Bi-Prim Ministru May tieħu deċiżjoni li tibgħat messaġġ ċar li issa jrid ikun il-poplu li jiddeċiedi. At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster. But instead, there is division. The country is coming together, but Westminster is not. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Laburista Ingliż indika li jista' jivvota kontra l-ftehim li tasal għalih May, filwaqt li Liberali Demokratiċi għeddew li kienu lesti waqfu il-ħidma tal-Gvern. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonali Skoċċiż irid referendum ieħor dwar l-indipendenza tal-Iskozja. Il-kap tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn laqa l-aħbar tal-Prim Ministru May għaliex fi kliemu se tagħti lill-poplu tar Renju Unit iċ-ċans li jivvota għall-Gvern ta' maġġoranza. Corbyn qal li se jibda bil-kampanja elettorali minnu fih u se jara li l-messaġġ jasal f'kull rokna tal-pajjiż. Anke jekk l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika poġġi f'pożizzjoni li ma kienet xejn vantaġġjuża, Jeremy Corbyn tkellem ta' mexxej determinat. We are campaigning to win this election. That's the only question now. Are you the next Prime Minister? If we win the election, yes, and I want to lead a government that will transform this country, give real hope to everybody, and above all, bring about a principle of justice for everybody and economic opportunities for everybody. Tim Farron, il-kap tal-Partit Demokratiku, qal li dan huwa l-mument li tinbidel id-direzzjoni tal-pajjiż. Fi kliemu huma liberali demokratiċi biss li jistgħu jipprevenu maġġoranza konservattiva. L-eks Prim Ministru Ingliż David Cameron qal li din id-deċiżjoni hija kuraġġuża u ġusta, u Theresa May fakret kif jekk id-deċiżjoni ma tittieħedx issa tkun trid tittieħed f'mument kritiku ħafna għan-negozjati. If we do not hold a general election now, their political game playing will continue, and the negotiations with the European Union will reach their most difficult stage in the run-up to the next scheduled election. Division in Westminster will risk our ability to make a success of Brexit, and it will cause damaging uncertainty and instability to the country. So we need a general election, and we need one now.